Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Umayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo og makakaplag ang mangita og ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises og sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw o Kristo. Si Jesus isip manluluwas, naghatag yod o mga pagtulunan aron ta maluwas, dili aron matiwas. Yaon sa may mga pagtulunan niya aron ta maluwas sa mga problema. Karon sa Ebanghelyo iyang gisulti nga pangayo ug kamo makadawat pangita, kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo ablihan. Mutuo ba mo ani o dili? Nya mutuo mo nga makasulbad nig problema o dili? Ang kalibutan wala na kayo ni tuo ani. Imbis mangayo, ang gitudlo sa kalibutan, pangutang kamo. Hay may inyong gisunod ana, pangayo o pangutang? Mao na, imbis masulbad ang problema, wa man mo sunod sa Ginoo, midako ang problema. Napun-an pa gyud Hinoon nga nag-away na. Hangtod nga ang mga amigo, amiga managsilingan sa una, karon di na magkatinan-away tungod sa utang. Kay wa man mosunod sa gisultis Ginoo nga panghayo. Muna si Reyna Esther sa unang pagbasa, nangayo gid siya. Nya, nangayo siya sa Ginoo, pero muduol siya sa gitawag niya lampingasan nga leon. Pasabot tao nga bato og kasing-kasing. Sa wapas siya muduol aron mangayo og pabor, nangayo usa siya sa Ginoo. So mao na siya ay pangayo. Sulbad yung problema. Wa kay bugas, pangayog bugas. Pero pangayo sa Ginoo. Ginoo, bani ko, mangayo ko karon. Ana. Tingali, balibaran ka sa una nimong giduol. Nga, ingon sa nang Ginoo, balibaran man ko Lord. Ingon sa nang Ginoo, pangita. Napa may daghang balay, napa may daghang tao, pangita. Ay kauwaw sa doy, pagpakauwaw. Ana. Sulbad yung problema. Kanang mauwaw ta sa tinud-anay, magpadala gani ka ana, nga dugang-dugang ra ginas problema kanang kauwaw. Pakauwaw gyud. Muna ako uwaw biya kay sige baligyag slat. Ang mangsag mangloan ko, mulon ko, mangutang ta. Aron iniglakaw na ko dinhi og balhinon ko or mukalit makog kamatay, ang mapuli nga pari magsigig yaw-yaw. Bidlan matag utang ng panuay paria. Kita may pabayaros utang.
pakauaw gyud ko ron ninyo. Sige baligyag slot. Nya usar gi assurance diha nga kun mo palit mog slot, tagaan sad mos Ginoo sa tanang grasya nga makalipay o makaayo sa inyong kinabuhi. Dili ako'y muhatag ang Ginoo. Nya di gani mo kadawat, paninglagid siya maayo. Kay matod pa niya dire sa Ebanghelyo, di gyud mahitabo nga ang inyong amahan muhatag og dautan basta mangayo mog maayo. Kay bisan gani ang mga buangon nga mga ginikanan dinhis kalibutan, di man gani muhatag og dautan basta mangayog maayo ang mga anak. Og mangayo kunog pan, di man gani muhatag og bato. Og mangayog isda, di man muhatag og bitin. Unsa na ka ang amahan nga tuas langit? Mo na inigpalit ninyong slat, pangayo dayon. Unsa may imong pangayoon nga maayo? Ayaw ingna nga maayo takos akong sakit. Nga naman, posible man nga patyuno na gyud ka. Unsa may imong pangayoon nga malipay ko sa akong sakit. Nga magmalinawon ko sa akong sakit. Nga tanawa, di ba, smile dayon ka. Ika, humani mo nagpangayo, mo smile ka. Ang imong stage 2 nga cancer, mo stage 4 dayon. Nga, lipay na kay ka. Magunsa man og ma-cancer free ka, pero gasigig kusmo dang naong. Di ba? Siging reklamo, siging yaw-yaw. Daghan man karon nga mga healthy nga mga tao, healthy physically, pero unhealthy emotionally o psychologically. Patay, why ayo? Naagani uban karon nga healthy kay glawas, muambak na noos building, maghigot na noon og PCS liog, magpusil paso. Nga naman, why Ginoo ang kasing-kasing? Muna pangayo. Nayuban ron mo ingon pagtuktok. Mo ingos Ginoo, yung Ginoo pagtuktok o ang pultahan pag-aablihan. Unsay buhaton? Mukatkat manuos kural. Manglungkab manuog balay. Nya napagilain. Mag-scammer man hinoon. Mag-corruption manoon, mangawat man, either sa internet or sa actual nga balay. Gadugang-dugang sa problema. Ang resulta, nakakuha man tuod og kwarta, pero nawa nasad ang kalipay, kalinaw, o kabalaan. Naikuyaw kayo. Niya ka nang ingon nga, sa tungo sa, pangita. Ang uban karon di naman mangita. Unsa na may ilang kuanon? Tulpok-tulpok lang. Di na mulakaw likod la balay, tulpok-tulpok. Gusto ba og instant? Mangita gadi pasabot muhago ba? Lakaw-lakaw. Oy, tulpok-tulpok na lang internet. Muna ingon, ari na lang ko mangita sa internet. Di na saktong pangita internet ha. Pantan mangita kag bana or asawa niya anha ka sa internet. Patay ka diha. Ngita gani, suruya na tanang balay. Nanay asaw hunon diha. Atod pa sa akong idol kay nga pari sa una, si Anhing Monsignor Santos de la Serna. Ang iyagyong i-advise nga di ko kalimot, kamong mga dalaga o gulitaw, gusto gani imong makabana o makaasawa o tarong nga tao, ayaw mo pangita didto sa diskuhan, didto sa sugalan, didto sa padang uban dihang lugar. Diha mo pangita sa mga tao nga mulinya sa kumpisalan, mulinya sa kalawatan. Di ba? Sakto na, dili. Okay, usahay, sad. Doon na rabay, naglibog ko nga nung gi-repeat ni Kristo, tanawa ha? Kani, tulukibon ba yan eh? Pag humanyag sulti nga,
Pangayo kamo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og ablihan ang pultahan alang kaninyo. Gibutangan niya sumpay kay hatagan ang mangayo og makakaplag ang mangita og ablihan ang pultahan alang kanila nga nagtuktok. Sa may emphasis ani nga pagbantay pod sa imong gipangayo, pagbantay pod sa imong gipangita, hain ka nangita og unsang pultahana ang imong gituktok. Basin ang pultahan nga imong gituktok, pultahan sa nag 5-6. Di ba? Inig pangayo nimo, rilisan dayon ka. Tanawa, di ba? Sunod buwan, sunod tuig, purti na gid nimong problemaha. 5-6 man. Asa man ta mangita? Mo lagi to ingong Monsignor Tusing, pangita sa Dios non nga paagi. Nya unsaon man pagpangita sa Dios non nga paagi, unsaon man pagtuktok sa Dios nong paagi, unsaon man pagpangayo sa Dios nong paagi, kinahanglan maayo nga butang. Muna ang gi-emphasize diri ni Kristo, maayong butang. Ayaw pangayo og daotang butang. Pananglitan, mangayo kag bana, mangayo kag asawa, tungod kay ang imong edad nilapas na sa kalendaryo. Maayo na o dili? Ha? Oh, murag maayo. Pero kung ang imong gibasihan, ang imong edad sa imong pagpangayo, dili maayo. Ingna lang, Lord, ang akong kasing-kasing nangandoy og bana or asawa. Kung nakay ihatag, ipakita lang. Di ba? Kunya, sad perti masad nimong garbusaha, himili masad kay kastanan. Mayong Ginoo, nanat ako'y gihatag nimo, imo ra man sang gisnab. Sa kinsa man, sa kato daghan kay patik nga siga kay mata. Mao man ta to manguyab man ta to nimo. Oy kalain sa atulodoy kabati sa tugnaw sa mao na. Himili man ka ang imong gibasihan sa imong pagpangita, ang imong mang pride. Testing yo. Di ba dali kay kakakita. Nya pagkakita na nimo, gipangasawa na ka, sige hagkulata. Unsa may mo isultis Ginoo? Nganong gitagaan man ko nimo Lord o kaning animal kayo nga bana? Ang Ginoo, ang imong gipangita bana man. Kana bana na. Di ba? Ang importante nga na kay bana. Sakdi lagi kulata. Pasabot Masaman? Nanadyo kay bana. Nya, sagot mo di na ihatag sa Ginoo ninyo kay ang imong kasing-kasing dili man gugma di ay ang gapatigbabaw unsa man garbo og imong selfishness. Nga gusto lang ko na ay bana kana sang buutan, gusto ko anak na kana sang buutan, dili ay ang tanang ihatag sa Ginoo makaayo gyud para gyud kaluwasan. Makaasawa gani kag animal kay tanan, maluwas ka diha. Makabanagi kag buangon kayo, maluwas ka diha. Ang importante maluwas, dili lang matagbaw or malipay ang atong gusto. Ako bitas una ngayo ko sa Ginoo og parokya, mga 5 pa ko katuig sa pagkapari, wa ko tagai, butang hinoon ko sa seminaryo nya, nangayo na sad ko, pag human akong napo katuig sa pagkapari, ngayo na sad kog parokya, kay ang ako mga kauban kasagaran na mga naordinahan na namay parokya, purtigid na kong hangyo ning abot pagyud ko sa obispo, gipadaya gid nako nga gusto nako parokya, gibutang na noong ko sa prisuhan. Mo to diha ko nakat-on og dawat na kini mao gini tingali makapaayos akong pagkapari. Mo to gidawat nako ang prisuhan. Sa diha nako sa prisuhan,
nangandoy nako nga mupuyo sod sa prisuhan kay na in love na kay ko sa mga piniriso. Sa una hadlok kay ko, nadugay di na ko mahadlok. Sa una ang baho sa prisuhan nga murag musakit ang akong ilong, nahimo ng murag perfume, mingaw na ko di na ko kaadto sa prisuhan. Hangtod karon sige gyapon tag adto sa prisuhan dinis ato sa liluan kay gimingaw na gyud ko. Pag abot na anang panahon nga wa na ko nangandoy parokya, gihatagan ako parokya. Mao ning nag-abot taron dinhi. Nya moingon dayon ko ni naninood man gani ko sa didto pas prisuhan, samot na dinhi na gyud sa akong gipangandoy. Gipahinog ra des Ginoo ang akong gugma kanang dili na paras kaugalingon. Mao na ni ron ang nahitabo. Nya og sunod ani patyon sa Gus Ginoo, okay kayo. At least natilawan na nako ang akong gipangandoy sa una. Gihatag sa Ginoo sa saktong panahon, in His time. Mo nandun na tayo kanta nga in His time. Di ba? You make all things beautiful. Sige, lingi ako na imong tupad. Ing na kumusta man ang gihatag sa Ginoo nimo karon, makaluwas nimo? Matan na ba? Ina kanang gihatag sa Ginoo nimo karon, makaluwas ba? Anak, bana, silingan, kaubas, opisina. Depende ra gina nato. O kamautang mo dawat sa Dios nung paagi, luwas kita. Kung atong hunahunaon nga kining tanan gi-provide this Ginoo para sa akong kaluwasan, luwas kita. Pero magsigi tag reklamo, siging reklamo, tiwas gyud ka diha. Bisag kanang imong buhok, hinatag man nas Ginoo, kanang uban sa imong buhok, hinatag nas Ginoo, makaluwas na nimo o makatiwas. Kung imo nang reklamuhan, tiwas ka. Imo gay nang dawaton, luwas ka. Kanang imo rong sakit nga cancer or kanang imong sakit nga kidney failure, gialaw man nas Ginoo, imong paminaw, makaluwas na nimo o makatiwas? Mag-goal kay kana. Labi nagwa na kay ikapadialysis, wala na kay ikapakimo, nya portigin nimong kisi-kisi, imo yung pangayuan ang tanang tao, kana, tiwas kay ka diha. Pero muhigda lang ka diha, maghuwat kag kanusa ka, mabugtuis imong ginhawa, i-offer nimo ang imong sakit ngadto sa Ginoo, kana luwas ka. Tana usbo na nakog sulti dinhi nga madialysis na gani ko, mao gani desisyon nga i-dialysis ko para para mutaas-taas ang kinabuhi, moabot og 5, 7 or 10 ka tuig, pero sige dialysis og wa na dialysis mamatay. Ayaw na ko ipa-dialysis mamatay ta. Mauna na, di na lang kumusupak. Di na lang kumusupak ba? Nganong supakon man gina, nga patyuno na man yun. Iprolong-prolong pa gina. Nga gausik-usik na lang nas kwarta. Ihatag na lang nas mga sakristan, nga nag-eskwela pa, sa mga lectors, nga way ikapliti, pero himsog iglawas. Tagain na sila pliti. Gikan atong akong para dialysis, para chemo. Pero ako, sus, ang dami na lang kong lugar sa bahak. Maura man gina-ending na to, bisag kung sa og dialysis. Din alam ko maghasol, sige pagpangutang, sige pangayo, masuko pag yung di tagaan. Ayaw na, patyuno na ka, dawata. Magmausad na ang gustos Ginoo, nga kamao ka itang mangayo, kamao sa tang mudawat. Ayaw pagreklamo og unsay ihatag sa Ginoo, kay ang tanan nga ihatag makaluwas. Muna ang slots nga inyong gipalit makaluwas. Gahapon ang atong halin niabot na og 6,270 ka slots. Pakpak. Dako taghalin gahapon niabot og 608 ka slots. May untag mapunan ig 1,000 na sad ka slots, no? Nindota ka, dali kini mahuman og kahalin.
Pero di sa dihatag sa Ginoo, adawat na maginay kuan in His time. Pero ang nindot kanunay gitang maghunahuna nga ang atong dawaton ug ang atong nadawat gidesign na ginas Ginoo para sa kaluwasan ug para sa kabalaan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta ug didto sa langit. Manindog ta.